CJ. Oh yeah. Pacho nyame adom me ho ye pa na so e. Oh yeah. Ye de rade ase. Na no pe wonu mo richoku. Yes, ebiakum. Solid me so mabobia sana mira and ne de se ye can breakfast na eno ani richoku enti se utu kwan na ope udi nuane kakra ko o breakfast na afa richoku o se the size ekita mi ye wono we wo ho ye wona kasem ye wona nketwa sachet once nketwa ebi wo ho ti akoda na wo ko school na wo to ni provisions ya no ato richoku na wo de ama no ye fie so na no pa obetwa breakfast bia mabusua ni na so a ye richoku mesi se no eye creamier ene sanso eye smoother ekoyi ankasa ekoyi pa nti ye ka breakfast de na eno ene richokum na sije da bokrata no de aba na no memenda abato kesia MPP amanyuku no koye omoyo mo kandifo emu semaje hanum nyina afa na me de Ghanaian Times da bokrata ena ehyasie wo hwanima se o se MPP decides eye Dr. Baumia was eye Dr. Baumia ena eye Franka tuni dima MPP 2024 general election your minor ebekono Dr. Baumia ena edi party nanim ena mampani akufuado eye handing over de ema no to sha omo party no flag no ena wayi wa say ya wode ema Dr. Baumia fe eno ewo ha say sanso na Dr. Baumia ewie bibia na wakasa wo say I will be my own man in government asemo kan ye emodru pa da bokrata ni fetu sudu ba ko say obaba ye mampani se na ya wotu kai Ghana for to abama no a wono ma metrase so obi na mechane de onye o metrase so obi na nchane se fa kwan we so no wafa so anase fa hye we bransa no aye o da bi wo so wono na eba betem so wono akasa yo no ani hu ne ho kandifo esanso ya cheche kwan nye de obi ka afuto di obeje na so no nche so obi na ebe dictate ma no amamuo no nti omo na mo keka asem no wa ba we o ya shadow of wan no o se da bi wono na eba abaye na dwuma enne ni sode hu no wo de magana ntia opeso be mampani no wagya ne nyina mu gu ho amomanfo no eno chi so no wokọ nungwa so na matena konya wo hodom no de ato eye empanyifo ahodo nyina anim titu ni omo wo ensase ena wo masisi adan ewo ajenga no ene botema honum no wo mso bia wo bibisa na fa wonkata bra na enhyehye mu no wo mo ensan enhwebiem na mepapepe yemra na yehunu sa yewodia eyewodia wo se Supreme Court ama ruling wo so enche bia nti eno aho na wo mo de eye adwuma no na CJ ya na ade ba ko a eya ukọwo anasokọ ayaresabia ahodo na hunu titu ukọ maternity ward a ema wo makwakọwo na omo so omomayare omode omakọ CJ me kai se ebra me wuke odi amekọ na nipa miensa na wo ho no ma omawo awie o enso wuntumi nkofie adan a bill da ho no wo muntumi entua ye nti CJ na o maka hospital honom obi nso ma ne ba ne yae no de ne bai oni boafo nti o maka ho ya hye na wi akwara ne ho ato no boafo ni ho na doctor Ada me call sola koyi ma me baako da me call ho ukoyi no every hospital CJ me say wo se bebre na ho na wa fafro wanya be ma be take responsibility wa ma wadi ba buso me miensa konan e wa yare sabia ho na ni nyina keka bom na Dr. Felix Sanya so pay ayisika 100,000 Ghana cedis kane 1 billion edi akokolebu ena ema omakwo a sikanti omaka hospital omo so mayare ayaje omato ma sikanti omuntumi kofie no wakọ settle sa bills ni nyina na se yo wie wunim wasanso ma obi 1,000 Ghana cedis so mo mfanye TNT nkofie enti doc nyamenyo kese na wonhyao onyamenyo me so koma maternity ward na hunu se wiase mobo na hunu se wiase mobo nti doctor nyamenyo kase ponso kane no na ye chief executive officer edema ye kolebu aban ayare sabia no na watu sa na mo we nti no wokọ ye maternity na children's department a wo kolebu na okoye omsa adoye no na omochese abatan enum na nkwada ebi so no won ma eba ne sikasam ne ade
medical bills no mutimi no and odi dwuma ne de ma wom na okonso no one Reverend David Opare na ekoye awu nyina akokọ ya doye fefefe de ma omanfo ne o be sha ma ibi no omotiti ewo daily guide katafetu so si ha se ya ebomu amane dok ya ni sododo ba bia yi sika fe Nyankopon sha na mu na ekosoa ye ne fefefe se ya wonim sa wo se obako no nya ne ntie eso ohia mo ya wa wawia ye no so tumi tua ye se wo koye na omo ka bon no enya de ketwa ena wa yo mu nyina do nti doctor nya currently ono ye board chairman edema Go Teaching Hospital. Yeah, currently ono ye board chairman nyamenya okese on behalf of a man nyina ne kwada ne nyina no oba de o ma wonsam reda boto na yi sika ne fi 100,000 o ma mu reda enyi sika ketwa o wi enso me so obi 1,000 ga na so mo san fa ko fi CJ awu nipa bi sei ena dada ye bom pa ye mo so nyame hyirom no nya ne dodo fa bi mo maka na seje wani mu ha ya so no de medical bo mo amane no e wo ha ye Dr. Bamia ne wo DMPP anim ena no achi so ka so no akasa woni vision na ne so de hunu de ma party no intedo no de be ye dwuma na wabeboa asakra ne mamu e wo Ghana hanom na court so ena e che se nyame ya dum abosum ye wo ne da to so enkro no se yera James Jechekwesi no wa makoto a na wansan so an join eye virtual say yezuma na se de na wamhwe ama asani na nkoso a wo mo bedi asam no wobra oni hodom ne nyina eye page say okọ so odada foreign affairs ministry ekọkọje ne passport ne ade ekọka so nkita dual citizenship ne nyina no na no kre enimti delegate abo no so mu amane e wo ha say ya court eguso a ete asam no so na eno achi so no nana adodan kwakufu adogana mampani e na eche sa wokọ from antebo say we eye unprecedented na chese bi sida waso oba ye no efiti bra Ghana foto abama no ye so no betina se no akwan a waye ewo aframante mu nyina no eye 432 kilometers akwan na waye na wose bi sida enti framantem de na nia kohonom aye dwumade titu no makwan no aye ede ama wo pa daily guide na ebo amanie the republic president so na mede eto so police hospital ebo kokko mo se November bosumi ya da to so de no mienu CJ wo mo che no wo mo bepra honom ya ka so mo bepra honom a na chese amu bi e wo honom a ne abusua bi ama ye mekilemu ye se ya kwanhia so be wo da kwan so mo kofa no a obi ama ye no sa mu ni nyina no wo mo be ye di congestion ayo mu nyina na chese ban sa so na chese masbury ano eno mo koye de amom to nim se wo de hie bi obusuani bi watu kwan o chese wo tu kwan won tenenka ache na o ma ya utume bo akire eko police hospital a obetumi akohwe se bia na wo de sie wo ma na wafa wade akokra ne se dia ehhye no etie eno achi so no omampani Akufo-Addo na chese he has done his best or say I've done my best Akufo-Addo na ekache MPP for bra na wo de tumi no ene kandi leadership tumi no Emma Dr. Mahmoud Bawumia eno achi so na yewra ayarega eno no so de kokobo Emma IMF ene World Bank no omo so yewra kan ofori ata kwan ofa no mani sika sense de ne nam no omumuma omani ena ho pa se je so far de yam fancy ba de be ba no anti dia kan nyina no ana so ada wenim na adanta han so no so mo da so akobo fom agenda 111 hospital no omo chase akosi hodie no adanta mpachwan iti Henry Cote Greater Accra Regional Minister in phone na edasa asem we ho